Yolanda Chupai, mais Démentir par ça. grâce à ando Yann, que la connaissance, ando starto capítulo, Jean chapitre 4, pardon. Ale Je štátu vais dire de kapitola fois en français, parece do Jan, en français. Jean chapitre 4, do Jan 4. on voit kapitola, cette femme, la Samaritaine, Nikanska di Đuri Samaritanka, elle vient vers Jésus a volpažo Ježiš, et Jésus lui parle. o Ježiš má vakero. Écoutez, je crois qu'on va rentrer dans le message là, dans un niveau urbain. Vous dites, vous dites, mangue, adique sando, Jean, ando Jan starto capítulo. En Bruno, il dit dicta, ando Pedro dicta. Widzisz, kogoś na? Si. Starto, dicta, ando. Já start. No musel prejsť cez Samariu, kako pa Jezus to napredila cez Samaria. Dostal sa tak do samarijanského mesta menom Sichor, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa, Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol v studni a bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vodu. Ježiš jej povedal, daj mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to odpovedal, keby si vedela o Božom dáre, a ktorý je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala